Spot Anastasije Ražnjatović za pesmu Savršen par jedan je od najgledanijih na YouTube-u, a mlada pevačica može sa ponosom da se pohvali da joj je numera među najslušanijim u regionu. Naziv pesme dovoljno govori da je Anastasija sreću pronašla u ljubavi kraj Đorđa Kuljića, sa kojim je već neko vreme u ljubavi. Đorđe Kuljić, zgodni momak, potiče iz ugledne porodice. Moj ljubavni život itekako je bio pod lupom javnosti svih godina i to je bilo preterano. Mislim da to treba da ostane privatni deo mog života jer ne želim na taj način da se eksponiram. Ne krijem ga, već nismo pristalice da se javno pokazujemo, rekla je Anastasija. Da li će se Anastasija odlučiti na ozbiljniji korak sa izabranikom njenog srca i stati na ludi kamen, ostaje nam da vidimo. Iako Anastasija u ljubavi uživa već duže vreme, njenog dragog niko od paparaca nije uspeo da uslika, a i ona o njemu šturo priča.